Muraho mwegere hino tuganire. Mu gisoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi ku mugabane w'Uburayi rikomeje kuvugwamo amazina akomeye, hari ikibazo kimwe gishobora gutuma abafana ba Chelsea na Manchester City batangiye kwibaza ko bazazama ikipe yabo. Ese Enzo Fernandez yaba ari hafi yo kuva muri Chelsea akerekeza muri Manchester City ya Enzo Maresca? Nubwo koko iyi transfer iramutse ibaye ntabwo yaba ari impinduka isanzwe y'umukinnyi uhinduye ikipe, ahubwo yaba ari igikorwa gishobora guhindura imiterere y'umurongo wo hagati wa Manchester City, mu gihe Chelsea nayo yaba igomba guhita ishaka igisubizo cy'icyuho umukinnyi w'umunya-Argentine yasiga muri mediane yabo. Enzo umukinnyi wo hagati usanzwe kuko afite ubushobozi bwo guhuza imirongo y'ikipe, guturisha umukino, gutanga imipira no gufasha ikipe kugera imbere. Iki kibazo kikaba atari gusa niba City yamushaka, ahubwo ari ukumenya icyo yamukoresha, icyo yazayifasha mu gihe yaba yerekejemo n'impamvu idasanzwe twacukumbuye yatuma Chelsea yakomera kumurekura. Ku rundi ruhande kandi niba Chelsea imubuze ntishobora kuziba icyuho, ese ekipe yaba ifite abakinnyi bashobora guhita bafata uwo mwanya cyangwa kugenda kwe? Byasaba ko Chelsea isubira ku isoko gushaka undi mukinnyi ufite ubushobozi busa n'ubwe. Muri iyi video turarebera hamwe impamvu Manchester City ishobora kuba ifite inyota ya Enzo Fernandez, icyo umukinnyi ashobora kuzana muri gahunda yayo y'imikinire, ndetse tunasesengure neza abakinnyi Chelsea ishobora guteraho akajisho mu gihe yaba imubuze. Reka tubisesengure byose duhereye ku mpamvu Manchester City ishobora kuba ishaka Enzo Fernandez mbere yo kureba igihombo Chelsea yaba igize n'abakinnyi bashobora kugerageza kumusimbura. Eddie Joyce Gakomba, bye guys. Mu mupira w'amaguru hari transfers ziba zisanzwe, hakaba n'izindi iyo zitangiye kuvugwa zizajya zituma abantu bibaza niba koko bishoboka ko umukinnyi ukomeye ava mu ikipe imwe akajya mu yindi ihanganye nayo. Ni muri uwo murongo ikibazo cya Enzo Fernandez na Manchester City gikwiye kurebwamo. Ese koko Enzo ashobora kuva muri Chelsea akarekeza muri Manchester City, cyangwa ni amakuru asa n'ari menshi agenda azenguruka ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi? Iki kibazo kirakomeye kuko Enzo atari umukinnyi Chelsea yabuze kugira ngo yuzuze umubare w'abakinnyi gusa, ahubwo n'umwe mu bakinnyi ikipe yubatseho gahunda yayo yo hagati mu kibuga. Umusore witezweho gutwara umukino, uhuza ubwugarizi n'ubusatirizi no gufasha Chelsea kugira ubushobozi bwo kugenzura umupira mu mikino ikomeye. Niyo mpamvu iyo ekipe nka Manchester City cyangwa bavugwa mu nkuru zimuhuza nayo, ikibazo kiba kirenze kure kuba transfer isanzwe, kiba ari ikibazo cy'uko ikipe imwe ishobora gutakaza umukinnyi w'ingenzi, ikindi ikongeramo undi mukinnyi ushobora guhindura imbaraga hagati mu kibuga. Enzo Fernandez amaze kugira umwanya ukomeye muri Chelsea kuva yagerayo, kandi nubwo urugendo rwe muri iyi ekipe rwagereranywa n'ibibazo bitandukanye, gitutu n'ibihe byo kutabona umusaruro ikipe n'abafana bari bamwitezeho. Nta gushidikanya ko afite ubushobozi bwo kuba umwe mu bakinnyi bakomeye hagati mu kibuga muri Premier League. Icy'ingenzi kuri Enzo ntabwo ari ugukina umupira gusa, ahubwo n'uburyo ashobora kuwukoresha, kumenya gutanga umupira mu gihe gikwiye, kuwutwara imbere, gufasha ikipe gusohoka mu bwugarizi no guhindura icyerekezo cy'umukino. Iyo ushyize ibyo byose hamwe utubona impamvu ikipe nka Manchester City ishobora kubona muri we umukinnyi wo kongeramo imbaraga gahunda yayo, cyane cyane mu gihe ikipe iba ishaka gukomeza kugira ubushobozi bwo kugenzura umukino no kugira umukinnyi ushobora gukina mu myanya itandukanye yo hagati. Ariko rero Manchester City ntiyaba iri kureba Enzo nk'umukinnyi ufite izina gusa. Iyi kipe imaze imyaka yubaka umupira ushingiye ku kugenzura umupira, gutwara umukino hagati mu kibuga, guhererekanya umupira vuba no gushyira abakinnyi bafite ubushobozi bwo gufata ibyemezo byihuse ahantu hakomeye. Enzo afite bimwe muri ibi, kandi niyo mpamvu niba koko City yabimushaka byaba bisobanuye ko imubona nk'umukinnyi ushobora guhuza gahunda yayo n'ubushobozi bwe bwite. Ikibazo gikomeye ariko ni ukumenya niba Chelsea yaba yiteguye kumurekura. Kwirebye umwanya afite muri gahunda y'ikipe, kumurekura ntibyaba ari ukugurisha umukinnyi umwe gusa, byabasaba Chelsea kongera gutekereza ku buryo hagati mu kibuga hategurwa umukinnyi wamufasha cyangwa amusimbura, ndetse no ku buryo ikipe yakongera kubaka umusingi wayo. Ku rundi ruhande, niba Manchester City ibonye Enzo Fernandez Premier League, yaba yongeye kubona transfer ishobora kugira ingaruka ku mbaraga z'amakipe abirahanganye mu irushanwa rikomeye. City yaba yongeye kongera ubwinshi bw'impano hagati mu kibuga, mu gihe Chelsea yaba igomba kwibaza niba undi mukinnyi ushobora guhita afata inshingano Enzo yari afite. Kandi ikibazo ntabwo cyaba gusa Enzo azagenda, ahubwo cyaba nanone niba azagenda Chelsea izamwungukiramo iki, City izamukuramo iki, kandi ntiruzuza icyuho cya Enzo Fernandez. Ibi kimwe n'ibindi bibazo birimo, ese Manchester City yabikeneye Enzo kurusha uko Chelsea imukeneye? Niki City yabibona muri uyu munya-Argentine yari kubona mu bandi bakinnyi isanzwe ifite? Reka nabyo tubirebeho. None se Manchester City yabibona iki kuri Enzo Fernandez ku buryo uyu mukinnyi ashobora kuba umwe mu mazina akomeye ari gutekerezwaho mu guhindura hagati mu kibuga? Iki kibazo gikwiye kuregwaho cyane kuko Enzo atari umukinnyi mushya muri Premier League, kandi si n'umukinnyi ukiri gushaka kwerekana ubushobozi bwe ku rwego rwo hejuru. Ni umukinnyi w'inararibonye wamenyekanye cyane nyuma yo kugira uruhare rukomeye mu ikipe y'igihugu ya Argentine yatwaye igikombe cy'isi mu mwaka wa 2022. Akaba yageze muri Chelsea umwe mu bakinnyi bari bafite agaciro gakomeye cyane, bityo kuba Manchester City imwifuza ntabwo byaba ari ugushaka izina gusa, ahubwo byaba bifitanye isano n'ubushobozi bwe
wo hagati mu kibuga isura nshya mu gihe ikipe iri mu bihe by'impinduka. Ikintu cya mbere Enzo Fernandez yakongera muri Manchester City n'ubushobozi bwo kugenzura umukino uri hagati mu kibuga. Ari umukinnyi ushobora gutwara umupira kuba bagenzi be atawaziye no gufasha ikipe kuva mu bwugarizi ijya mu busatirizi mu buryo butuje kandi bufite gahunda. Afite ubushobozi bwo kureba imbere, gutanga imipira igera ku bakinnyi bari mu myanya yo hejuru ndetse no kugira uruhare mu kubaka ubusatirizi. Kandi ibyo bishobora kuba ingenzi kuri Manchester City mu gihe iri gushaka kongera imbaraga mu kibuga hagati, cyane cyane nyuma y'impinduka zikomeye ziri kuba muri uwo murongo w'ikipe. Enzo ntabwo ari umukinnyi ukina ku mwanya umwe gusa kubona inshingano imwe kuva umukino utangiye kugeza urangiye, ahubwo ashobora guhindura uko akina bitewe n'uko umukino umeze. Akaba yakina asubiye inyuma, agafasha mu gusohora umupira cyangwa akajya imbere agatanga umusanzu musatirizi. Ikindi kintu gishobora gutuma City imwifuza ni uko Enzo ashobora gufasha ikipe kugira ubwuzuzanye hagati yo gutanga umupira no kuwugarura. Nk'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa Manchester City usaba umukinnyi wo hagati ushobora gukora imirimo irenze gutanga umupira gusa. Agomba kumenya igihe cyo gusatira, igihe cyo kuguma inyuma, igihe cyo kwataka uwo bahanganye ndetse n'igihe cyo guhindura icyerekezo cy'umukino. Enzo afite iyo mikorere itandukanye ndetse kuba afite ubunararibonye bwo gukina imikino ikomeye ku rwego rwa club n'ikipe y'igihugu bishobora gutuma umukinnyi w'ingenzi muri Manchester City yashaka kongera kubaka umutima w'ikipe yayo. Ariko impamvu ikomeye kurushaho ni uko Enzo ashobora gukorana neza n'abandi bakinnyi bo hagati, aho kuba umukinnyi ugomba gutwara inshingano zose wenyine. Mu gihe City yaba ifite abakinnyi bafite imbaraga zo kurinda, abandi bafite ubushobozi bwo kwinjira mu busatirizi ndetse n'abafite impano yo gutanga imipira, Enzo ashobora kuba umukinnyi ubahuza, akagira uruhare mu gutuma umupira unyura ku murongo wo hagati mu buryo bworoshye. Ibi byatuma Manchester City igira uburyo bwinshi bwo gukina kuko Enzo ashobora gufasha ikipe gukomeza kugira umupira ariko kandi akagira uruhare mu gutuma ibitero byihuta igihe habonetse icyuho. Hari ikindi kintu cyihariye gishobora gutuma iyi transfer ishobora kugira ishingiro. Enzo Maresca azi Enzo Fernandez neza, bombi basanzwe barakonye muri Chelsea, bityo Maresca akaba azi imico ye, uko yitoza, uko yumva amabwiriza ndetse n'uburyo ashobora kumukoresha. Ibi bishobora gutuma Enzo adakenera igihe kinini cyane cyo kumenyera ibyo umutoza mushya amusaba, ko yaba asanzwe azi uburyo Maresca akunda gukoresha abakinnyi bo hagati. Iyo uhuje ibyo n'ubushobozi bwa Enzo bwo gukina mu myanya itandukanye, ushobora kubona impamvu Manchester City yamushyira ku rutonde rw'abakinnyi bashobora gufasha mu kubaka ikipe nke. Amakuru dukesha raporo y'ikinyamakuru The Athletic yemeza ko niyo Manchester City ibonye uburyo bwo kumuzana, Enzo Fernandez ashobora kuba umwe mu bakinnyi bashobora guhindura cyane imiterere y'umukino mu kibuga hagati. Ngo batemeza ko yahita asimbura Rodri kimwe ku kindi kuko ibyo byaba ari ugusuzugura umwihariko wa Rodri. Ariko Enzo ashobora guhabwa inshingano zo gufasha City kongera gutanga umupira, gutangiza ibitero no guhuza imirongo ya ekipe. Hari niba Maresca ashaka kubaka City ifite hagati mu kibuga ishobora gutekereza vuba, guhindura umuvuduko no gukina mu buryo bwinshi. Enzo yaba afite ubushobozi bwo kubaka mu nkingi z'uwo mushinga mushya. Ariko ikibazo gikomeye ntabwo ari gusa icyo Enzo yakorera Manchester City, ahubwo nicyo Chelsea yakora mu gihe yamubuze, kuko Enzo ari umwe mu bakinnyi bafite umwanya ukomeye muri ekipe. Chelsea yaba igomba gushaka undi mukinnyi ushobora kuzuza icyuho yasiga, cyane cyane mu gihe Xabi Alonso yaba agomba kongera gutegura hagati mu kibuga. Kandi aha niho inkuru ishobora gushimisha. Transfer ya Enzo ntabwo yabihindura gusa Manchester City, ahubwo yaba nahatiye Chelsea gufata icyemezo gikomeye cyo kumusimbuza umukinnyi ufite ubushobozi bwo gutanga umusaruro umeze nk'uwo Enzo atanga. Nk'ubwo Enzo Fernandez aramutse avuye muri Chelsea, ntabwo ikipe yabibuze gusa umukinnyi usanzwe ukina hagati mu kibuga, ahubwo yabibuze umwe mu bakinnyi bashobora guhuza imirongo yose y'ikipe. Enzo afite akamaro kanini mu gutangiza no guteza imbere ibitero, gukwirakwiza umupira, gukina hagati y'imirongo ndetse no gufasha Chelsea kuba mu bwugarizi ajya mu gice cy'imbere. Ni umukinnyi ushobora kandi gukina mu buryo bwubaka umukino ariko nanone akagira uruhare mu kurwanya ikipe ifite umupira. Icyo nicyo gituma umusifuzi atari ikibazo cyo gushaka umuntu ufite izina gusa, ahubwo ari gushaka umukinnyi ushobora kuzuza inshingano nyinshi Enzo yari afite. Icyo yasigaye rero cyaba kinini cyane cyane mu bijyanye n'ibizwi nka progression na creativity hagati mu kibuga. Chelsea ifite Moise Caicedo ushobora kuba umusingi ukomeye cyane mu kurinda no kugarura imipira, ariko imiterere ye itandukanye n'iya Enzo. Moise ni umukinnyi ushobora gutwara imirimo myinshi yo kurinda mediane, mu gihe Enzo afite uruhare runini mu gutwara no gukwirakwiza umupira imbere. Niyo mpamvu Chelsea ishobora kuba ifite ubushobozi bwo gukomeza hagati mu kibuga, ariko ikabura umukinnyi uhuza imbaraga za Moise n'ubushobozi bwo guhanga no gutera imbere Enzo yazanaga. Mu bakinnyi Chelsea isanzwe ifite harimo Romeo Lavia ashobora kugira uruhare runini mu kongera kubaka iyo midfield. Lavia afite ubushobozi bwo kwakira umupira munsi y'igitutu, gutwara no kugeza ahandi, kandi ashobora gufasha ikipe gukina ishingiye kugumana umupira. Dario Esugo nawe ashobora kongera imbaraga no kurinda imbere ya defense, mu gihe uburambe bwa Jordan Anderson ushobora gufasha mu kuyobora no gutuza ikipe mu bihe bikomeye. Ariko ikibazo nuko nta n'umwe muri abo bakinnyi uhita abaye Enzo mushya. Chelsea yaba ikeneye gukoresha imbaraga z'abakinnyi benshi kugira ngo zuzuze inshingano Enzo yasigamo. Niba Chelsea isemo kongera kujya ku isoko, hari amazina menshi ashobora kuba ibisubizo. Alex Scott, umwe mu bakinnyi bagaragaye cyane
muri iyi nkuru. Chelsea yarigeze gutanga amafaranga menshi kuri uyu mukinnyi wa Bournemouth ariko icyifuzo cyabo cyaranze kuko afite imico myinshi Chelsea yaba ikeneye. Ararwana iyo ikipe idafite umupira, azi gukina umupira neza, ashobora gutera imbere ndetse akagera no mu rubuga rw'amahino. Ari umukinnyi ushobora gukora ibintu byinshi hagati mu kibuga, tubashobora kuba umwe mu basimbura beza ba Enzo nubwo ataba kopiye ya nyayo. Adam Wharton nawe ashobora kuba igisubizo gikomeye. Uyu mukinnyi wa Crystal Palace afite ubushobozi bwo gukina inyuma gato muri midfield, gutuza umukino, kugenzura tempo no gutanga passe zijya imbere. Iyo urebye ibyo Chelsea yatakaza kuri Enzo aramutse agiye, Wharton ni umwe mu bakinnyi bashobora kwegera cyane kuri afite imyaka 22 gusa ariko yaramaze kugira uburambe mu rwego rwo hejuru kandi yagaragaje ubushobozi bwo gukina nk'umukinnyi uba ku mukino. Ikibazo nuko Crystal Palace ishobora kutifuza kumurekura byoroshye cyane kubera ko hari mu bakinnyi bafite agaciro gakomeye muri gahunda yabo igihe kirekire. Hari kandi Lamine Camara, umukinnyi wa Monaco ufite imyaka 22. Camara azwiho passing range yagutse, ubushobozi bwo kurwanya pressure, imbaraga ndetse no gukora cyane iyo kipe idafite umupira. Yaba atari umukinnyi ufite experience ingana n'iya Enzo muri Premier League ariko afite imico ishobora kujyana neza n'umupira Xabi Alonso ashaka gukina. Umukino ushobora gufasha Chelsea kongera ingufu n'umuvuduko hagati mu kibuga, ariko hakaba hari ikibazo cyo kureba niba ushobora guhita akina ku rwego hejuru muri Premier League. Undi mukinnyi wavugwaga ni Martin Zubimendi cyane kubera umubano we na Xabi Alonso, ariko hano hari ikibazo gikomeye. Zubimendi ntabwo ari umukinnyi umeze nka Enzo, ni midfield ukunda cyane kurinda, gutuza umukino no gukina passes zizewe, ariko ntabwo afite creativity n'umusanzu mu bijyanye no gutera imbere ungana n'uwa Enzo. Niba Chelsea yamuzana byaba bisobanuye ko Alonso ashobora guhindura imiterere ya midfield. Caicedo, Zubimendi ashobora kwibanda cyane kurinda no kubaka umukino, abandi bakinnyi bakajya baba bashinzwe gutanga creativity imbere yabo. Lewis Skelly nawe ni izina rishimishije nubwo yaba atari replacement ya Enzo mu buryo bwa 1-for-1. Afite imyaka mike ariko yamaze kwerekana ko ashobora gukina mu myanya itandukanye, gutwara umupira, kuwutambutsa hagati y'imirongo no kurwana cyane iyo kipe itawufite. Ashobora gukina nka midfield cyangwa akajya ku ruhande, bituma ashobora guha Alonso flexibility nyinshi. Ariko niba Chelsea ishaka umuntu itasimbura uruhare rwa Enzo, Lewis Skelly yaba ari investment y'igihe kirekire kurusha solution y'ako kanya. Chelsea ifite abakinnyi bashobora gukina hagati, ariko niba Enzo agiye ku giciro kinini, ikipe ishobora gukoresha ayo mafaranga mu gushaka midfielder ufite creativity n'ubushobozi bwo gukina mu buryo bujyanye na Alonso. Kandi ntabwo ari ngombwa ko umukinnyi aba Enzo mu Alonso ashobora guhitamo kugabanya inshingano ze mu bakinnyi babiri cyangwa batatu. Kugenda kwa Enzo rero kwahindura n'uburyo Chelsea ikina. Niba Alonso yishingikirije kuri Caicedo na Lavia, Chelsea ishobora kugira midfield irimo imbaraga nyinshi, protection ndetse n'ubushobozi bwo kurwanya pressure, ariko creativity hagati mu kibuga ishobora kwimukira kuri Cole Palmer, Morgan Rogers cyangwa abandi bakinnyi bakina hafi y'urubuga rw'amahino. Chelsea ishobora kuva ku buryo bwo kugira Enzo nk'umukinnyi uhora ari santi y'ubwubatsi bw'umukino, akajya ku buryo inshingano ze zisaranganywa hagati mu bakinnyi benshi. Ngaho nguko rero ibya Chelsea na Enzo Fernandez. Mukomeze gukora subscribe kuri Kiss Sports Center. Mugire ibihe byiza. Ndi Joyce Gakumba.